Sigurhe, kaz binirim dengim başne. Denk, ez bartıkım denk tamam. Denk tamam. Süper. Hevan hunçevanın başın. İrad xwazim ji wara em hinek bu yerên dawî vê pêvajoya dawî ji wara şîrove bikim. Pêvajo heye, tinê pêvajo ber bê Kuderê ve diçe. Ev pêvajoya ku bi înisiyatîfa Dewlet Bahçelî hatibû destpêkirin, gelo serê xwe digire, nagire, em herkes di mereqê de ne. Niha daxuyaniyên dawî ê Dewlet Bahçelî hene. Her wiha şêwirmendê yekem yê Tayyip Erdogan jî axifiye, em ji axaftinê wan derbixin ka pêvajo çi qas bi qasê ku Kurd hêvî dikin pêş dikeve yan pêş nakeve. Her wiha êrişên Dewleta Tirkiyeyê ser Rojavayê Kurdistanê çi îfade dikin? Çima tam di vê demê de Dewleta Tirkiye êriş bir ser Rojavayê Kurdistanê. Alaqeya van êrişan gelo bi çalakiya dawî ya li Enqereyê ya li ser Tûsaşê heye, tune ye. Em vê jî dikarin nîqaş bikin. Samimiyeta Dewleta Tirkiye em dikarin dayînê ser masê. Alaqeya Dewleta Tirkiye ya ji bo vê pêvajoyê çi qas durustin, çi qas samîmî ne. Vê derê ez fikra we jî mereq dikim. Ez dixwazim hûn binivîsînin ji kerema xwe re. Fikrê xwe ê samîmî binivîsînin. Ji dilê we çi tê. Wextê ku em biçin Rojavayê Kurdistanê li wê derê ciwana cuma wê bimerabe agahiyên dawî bide me. Di nava heft rojên dawî de çend hezar caran Dewleta Tirkiye bombe baran ser Rojavayê Kurdistanê. Encamên van bombe baranan zirar li Kuderê ket, belesaziya Rojavayê Kurdistanê, millet çi zirar dît, sivîl, esker yan jî maddî, manevî hemî zirarên ku Dewleta Tirkiye daye Rojavayê Kurdistanê em ê vê derê nîqaş bikin, yan jî em ê ji were ragihînin. Bi vê yekê em ê rastiya xwe hîn bibin. Em bi kîjan dewletê re rûbirû ne? Dewletekî çawa ye? Dewlet dixwaze me Kurdan bikişîne ser kîjan xetê? Vana em hemî nîqaş bikin. Pêşî berê ku ez biçim cem ciwana cuma dixwazim basa şêwirmendê Tayyip Erdogan bikim. Niha Tayyip Erdogan heta niha hinkî Dewlet Bahçelî xwe îfade kiriye, gotiye ez dixwazim Abdullah Öcalan were meclisê bang li hevalê xwe bike ku bila hevalê wî Partiya Karkerên Kurdistanê hemî çek û silahê xwe berdin. Nabêje bila werin tevlê siyasetê jî bibin. Dibe bila temamî werin teslîm bin, PKK xwe feske, xwe tune bike. Daxuyaniya Dewlet Bahçelî gotinê wî berê ne. 10 sal berê, 20 sal berê gotinên Dewleta Tirkiye ne. Em pir şaş neman, tiştek ku em şox kirin, em matmayê hiştin, tenê banga wî ya kîjan bû bila Abdullah Öcalan were meclisê baxfe bang li hevalê xwe bike. Tenê ev cuda bû. Hemî axaftinê wî yê berê bûn, bangên teslîmiyetê bûn, bangên piçûk xistina Kurdan bû, doza Kurdan ji nedîtê ve tê, dawa Kurdan dibe tune ye, Kurd meselesî tune ye. Di hin deran de ez hemfikirim bi Dewlet Bahçelî re, ez ê fikra xwe bibêjim. Di kîjan mesele de ez hemfikirim. Pirsgirêka Kurd çawa tune ye, rast e, viya ez ê bibêjim. Dibêje mesela Mehmet Uçum dişûna Tayyip Erdogan da daxife, ev li ser navê serokkomariyê daxife, çi dibêje? Ez hin gotinê wî ez ê hemî nebêjim ji ber ku tê de heqaret heye, kufir heye, gotinên xirab li dew doza Kurdan dike, ez tenê fikrî wî dibêjim. Çi dibêje? Dibe pêvajo mêvajo tune ye, ev pêngav temamen pêngava teslîmgirtina Partiya Karkerên Kurdistanê ye dibêje. Dewlet em tu cudahî naxe navbera komên li Iraqê ya jî komên li Sûriye. Yani ji bo me gerîlayên li herêmên parastirî yên medyayê çi ne? Hêzên YPG, QSD, YPG hemî hêzên eskerî yên li Rojavayê Kurdistanê aynen weke ê li Qandîlê ne. Ji bo me hedefe firqa wan tune ye. Çi ye? Di wê çarçovê de milletê Rojavayê Kurdistanê jî weke parazvanên van şervanan dibîne, ew jî potansiyel terorîstin di çavê Dewleta Tirkiyeyê. Ji ber vê yekê çavê xwe digirin êriş dikin. Bombe li Kuderê keve xema wan ne, ji ber ku çavê wan de herkes terorîst e li Rojavayê Kurdistanê. Ji bo me hemî hedefin weke li derve em ê li hundirê welatê xwe jî wan ji xwe re bikin armanc. Hedefa wan da jî Dem Partî heye. Dem Partî jî di vê çarçovê de weke Rojavayê Kurdistanê dibînin. Yani dijmin.
Amerika vekili suçbardı ki tabi Mehmet Uçum şevirmende yekem ye Tayyip Erdoğan'a yani minaku ev şervanın Kurdan yani vusa dinimsine şervanın Kurdan yani tabi o dibije hezen terörist Leser nave Amerika dibe erişi medkin yani Amerikan haş para veke düşman ilan kırne rayedarın devlete Türkiye em tüccarı nakevin nava projeyin rojata navin kuve de encam ede zarar bede yekpare buna ahame yani ev jeydi düve kanaat edene kula rojata navin proje hene de çarçove yavan projeyan de devlete Türkiye ya fermi te perçekirin ev jey edi giştine ve encamı gotuna devlet Bahçeli ya mafya heviye dibe kenge dikare pekwere hunzanın gotu bu mafya heviye yani Abdullah Öcalan dikare azad bebe dikare derkeve derve dadgah mafya Mirovaniye Avrupa'ya çevaku mafya heviye jere xweste bu zorel devleta Türkiye kiribu ku ve kanun pek bine mafya heviye jbo kesi ku 25 salan hapsa mane jbo her kesi derbastare İja dibe jbo ku ev pek were şart xwadatine şart çiye dibêje ji bo ku ev dibe rêxistina ku Abdullah Öcalan bixwe ava kiriye dibe bi temamî dibêje olê rabe koka wan were yani qirra wan were yan jî bi temamî werin teslîm bibin pêvajiyekê bi navê çareseriyê tuneye müzakere tuneye çekdanîn tuneye yani çekdanîna dualî em dibêjin ew tuneye eger ev teslimiyet pêk were em dikarin li ser bingeha çar maddeyên destpêkê yên destûra bingehîn demokrasiye devlementtir bikin. Yani bahsa yek tiştekî dike. Eger teslimiyet pêk were yani hemmî hêzên Kurdistanî ku ev çil salin şer dikin, mücadele dikin, nîvê Sûriye niha dibin kontrola xwe de digirin dibe eger hemmî belawela be tune be em dikarin li ser bingeha çar maddeyên destpêkê yên destûra bingehîn ew jî naguherin em dikarin demokrasî hindik bi pêş bixin. Serê we bixwe tevê demokrasiye we he êrişa li Enqerê dibe tu zirar nade vê xebata me yani dibe eleqa êrişa li Enqerê ya tu saşî dibe eleqayî biviya tune ye êriş pêk hatibe pêk nehatibe yani dibe em guh nadin bi êrişê ew weke tiştekî cuda dibînin niha daxuyaniya Mehmet Uçum ev ez li bendê me hûn şîrove bikin di çavê min de hevalên hêja pêvajo mêvajo tune ye devleta Türk rastiye xwe roja ewil ve îlan kiriye em bixwe ketine nava hewesekî em dibêjin gelo pêvajoyê aştî wê pêk were gelo em ê bikaribin di nava huzurê de li Tirkiye bijîn tişmiştê wisa niha gotina devlet Bahçeli jî heye ez ê paşê ji were bibêjim piştî êrişa li Enqerê ya li ser Tûsaşê tabi li wê derê sivîlek du sivîl jî jiyana xwe ji destan hêzên parastina gel HPG xemgîniya xwe beyan kir ji ber mirina van sivîlan elbet ew weke şaştî dibêje yan jî weke mecburiyetekî ama wekî din dibe çalakî serkeftî bû gihîşt armanca xwe eger hêzên gerîla bixwestina çalakiyekî berfirehtir jî dikaribûn pêk baniyana wî jî dibêje divê navberê de çapemeniya Avrupayê çapemeniya biyanî jî êrişa li ser Tûsaşê yani çalakiya ku li wê derê pêk hat weke çalakiyeke serkeftî profesyonel pê nasê dikin amedîkariyên baş hatiye kirin yani stratejîst daxifin li ser vê mijarê çalakî gihîştiye encama xwe ev çalakî peyamekî de devleta Tirkiye eger em bixwazin em bikevin nava şerekî hî kurtur hûn êrişê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê bidomînin yan jî ser herêmê Parastinê yên Mediye Başûrê Kurdistanê em dikarin li Enqerê jî di nava dilê we de jî em çalakî xwe em dikarin berfirettir bikin ev hêz û quweta me heye eger hûn pêvajoyekî bidin destpêkirin neynin hêşê xwe qandîlê li derveyê pêvajoyê bigirin îjar hin bi spor dibêjin ev çalakî meşrû ye çima meşrû ye ji ber ku du alî di nava xwe de şer dikin devleta Tirkiye û Partiya Karkerên Kurdistan Tevgera Kurd di nava xwe de şer dikin di vî şerê de agrbest nehatiye îlan kirin her du aliyan tu soz nedane hev balafirên devleta Tirkiye dronê devleta Tirkiye rojane êriş dikin ser hêzên Kurdan di vê çarçovê de
pêvajo jî tune çima tam dema êrişên dewleta Tirkiyeyê hêzên Kurd jî nekevin nava xweparastinê û çalakiyên ku dikare tesîr li civaka Tirkiyeyê bike, çalakiyên ku dikare tesîr li dewleta Tirkiyeyê bike, çima pêk nehêne? Bana spor dibêjin, ji ber vê yekê dibe normal e. Normal e. Îjan hem çin piştî vê çalakiyê dewleta Tirkiyê dest pê kir bi balafiran ji hewa ve, ji erdê ve, ji bobûsan êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kir, zarar da binesaziyê herêmê, av e, elektrîke, ciyê sotemeniyê, ciyê petrol e, gaz e, dibistan e, nexweşxane ye, çi tê hêşê we bombebaran kiriye, dîmenên gelekî êş, jandar derketin, zarok hatin kuştin. Em biçin cem ciwana cuma ka ji me re çi dibêje encamê wê derê? Ciwana merheba. Slav. Tu çi wanî başî piştî ew bomberdimanan? Gelek spas em başin. Em rahetin. Evî min baş hemû kesî ku niha me temaşe dikî slav ji bo hemûan jî. Gelek spas. Çawa tu dibêjî em başin, em rahetin di nava ew xwesa bomberbaranê de tu yani ête imkanê te çî bû? Min dît di Ronahî TV de te dîmen kişandibû. Me dît tu çûbûyî ciyê bûyera jî dîmen hebû. Hêzên Amerîkî jî hatin ber we re derbas bûn. Hewata ku tu nav de tu dikare hinek ji me re bas bikî? Dîmen çû? Ciwana dîmenê te çû? Bila dengê te hebe tişna be. Dengê te jî nayê? Baş e. Dengê te jî hat, dîmenê te jî hat, keremke. Dema ku ez başim tê wateya ku ez dibêjim bi van êrîşan ne hêza me dişke û ne jî tirs û xwev dikeve nava me. Çimkî em fêr bûne li ser van êrîşan. Em ne tiştekî nû ku Rojavayê Kurdistanê têye kirin yanî. Taybet dema ku tiştek li Enqereyê rû dide, çalakiyek li Enqereyê çê dibe. Ew çalakî jî yanî niha hinek axaftinên te hebûn. Çawa Tirkiye bêje çawa çepemeniya ji derve behsa vê çalakiyê dike. Ji xwe her ku Tirkiye pirsendekê wiha dibîne êrîş dike. Ji xwe êrîşên wê berê rojan e li ser Rojavayê Kurdistanê hene lê belê êrîşên bi awayekî dijwar bi balafiran her ku pirsendê dibîne çalakiyek ku li Bakurê Kurdistanê rû dide yekser dibêje ev kesên ku hatine ji Sûriyeyê ji Rojavayê Kurdistanê derbas bûne dekan berê xwe bidin wê derê. Ji ber ku nikarin bi Çiyayê Kurdistanê îcar tên vê berê xwe didin vê derê. Niha êrîş ji 24 mehê dest pê kir. Rastî jî heger ku herkes bala xwe bide ji 2022 de ji komkujiya em bêjin Teqilbeqilê de Hemzebekê de ji em bêjin êrişên serê Kaniyê û Girê Spî de yanî taybet di meha cûtmehê de Tirkiye dîroka wê xwe dubare dike. Her sal weke van çaxan dagirkeriya Tirkiye berê balafirê xwe dide Rojavayê Kurdistanê. Ev deverên ku têne armanjgirtin jî hemû deverên ku dikevin xizmeta vîdiyelî de. Mînak niha deverên ku hatine armanjgirtin ji dêrek ta bi Tir Rifat û Şehbayê hemû stasyonên kehrebê ne, cihê mazotê ye, cihê em bêjin avê ye, her wiha em bêjin terzîxaneyên ku xelkê de kar dikin, firnên anin, yanî ev deverên ku dikevin xizmeta vî gelî de cihê petrolê ye bi dehan cihê petrolê hatine bombebaran kirin mane ev jî zirareke geleke mezin dide xelkê vê derê. Her wiha cihê gazê ye, ev zirareke mezin dide xelkê vê derê û cihên ku dikevin xizmeta gel de pêwîstiyên xelkê dabîn dike têne armanjgirtin. Niha berî ku ev êrîş çê bibin ji xwe hîn êrîşên sala bûrî tedî kehrebel ser yanî bajar gişê qut bibû. Hîn ew mesele nehatibû çareserkirin û ew deverên ku xerab bûn ji ber êrîşên Tirkiye nehatibûn çeksas kirin. Hîn hêdî hêdî rêveberiya xwe ser bi derfetên xwe nî kêm her çendî ku dorpêç li ser e û her çar alî û êrîşên derdora wê û di rewşeke gelekî zehmet derbas dibe her rixmê wê jî hewl dida ku bilez bike van meselê xizmetgûzarî ku çareser bike. Lê hîn ew elektrîk nehatibû carek di Tirkî hat û cihê elektrîkê kire armanca êrîşên xwe wate niha em bêjin Rojavayê Kurdistanê bê elektrîk û bê av maye, bê mazot maye. Em niha di zivistanê de ne, zivistan tê. Pêwîstiya xelkê bi mazotê heye. Û zivistana Rojavayê Kurdistanê dema ku tê
gelekî zehmete yani nexwasin bedran li vê derê koçber hene hem koçberên Serêkanî ne hem koçberên Girê Spî ne hem koçberên derdora Tiltemirê ne û herî dawî jî koçberên ku ji Libnanê derbasî vê derê bûne yani li Rojavayê Kurdistanê ne tenê xelkên Rojava li vê derê hene xelk ji derve jî tên li vê derê dimînin koçber dibin tên li vê derê ji derve em bêjin herêmê rêveberiya Xweser tên li vê derê ji ber ewleye tên li vê derê bicih dibin yani barekî giran li ser min li rêveberiya Xweser û hejmar li vê derê mezin e êdema ku êrî şê dibin bandoreki gelekî mezin bixwaretîne niha deverên ku ji xizmetê derketine sîh deverên xizmetguzerî yê ku dikevin xizmeta vî gerî de bûne armanca êrişên Tirkiye û ji xizmetê hatine derxistin li gorî agahiyên ku me bi dest xistî ji rayedarên rêveberiya Xweser jî berpirsan em bêjin 120,000 malbat niha bêkehrebe û bê av mane bê elektrîk û av mane baş ew ev reş heya kengî dewam bike gelo heta kengî wê xelkê Rojavayê Kurdistanê di nava vê krîzê de bin di nava vê rewşa şer de bin ev qasala li ber xwe didin û hîn jî li ber xwe bidin yani rastî ji mirov çok dibîne ji hêrsa gel ji berxwedaniya gel ji têkoşîna gel biçûk û mezinê xwe û ji hemû pêk hateyên xwe niha zirara ku vê carî li Rojavayê Kurdistanê bûye bi taybetî li deverên ku em bêjin xizmetguzerî bûye li gorî rayedarên rêveberiya Xweser zêdetirî 5 milyon dolarê Amerîkî zirar li vê deverê bûye Cîwana sala borî tam divan demandê bû dudiyê cotmehê Dewleta Tirkiyeyê sê Rojavayê Kurdistanê kir tam hefteyekî beriya êrişên Hamasê li ser İsraîlê wê demê bi qasî milyarekî dolar zirar gihîşti bi Rojavayê Kurdistanê gelek însan şehîd bûbûn wê derê niha berî ku ez behsa helwesta gelê me bikim ez zanim ev divan du sê rojên dawiyê de bi hezara însan rabûne ser piyan protesto dikin bang li cîhanê dikin dibêjin saha hewaiya Rojavayê Kurdistanê li Dewleta Tirkiye qedexe bikin hûn dikarin hêz û quweta we heye qet nebe ji hewa ve birêj nekin ama ji erdê ve çawa hebe jî li gorî îmkanê xwe qet em ê karibin li ber xwe bidin ama ji hewa ve parastina me tune ye sîstema me tune ye em nehatine nasîn statûya me tune ye em nikarin cihazan bikirin ji bo parastina hewayî ji ber vê yekê saha hewayî bigirin niha ev daxwaz di rojevê de ye ka em binirin hêzên cîhanî ew ê çawa tevgerin niha min ji dîmenan dît tu çûyî gelek cihê bûyeran hêzên Amerîkî hatin bertera derbas bûn te dîmenê wan jî kişandine hêzên Amerîkî çi dibêjin gelo mümkün e ku destûr dabin Dewleta Tirkiye bi qismî ji bo êriş bike ji bo ku hinekî gaza wan bigirin çima ne mumkin e erê wilo dikin jî yani çawa dikin yani şerekî taybet li tenha beriya ku ez tevlî be milîte guhdar dikir ku Tirkiye daxuyanîn bi çi rengî didin dibêjin Amerîka dijminê me ye û têkiliya wê bi em bêjin terorîstên yani ji YPG û qesedê re dibêjin terorîst li vê derê re hene û bi vî awayî ev şerekî taybet e li gorî nerîna min taybet ev şerekî taybet û li gorî berjewendiyên xwe daxuyaniyên xwe didin niha ez bi xwe li Girzîro bûm dema ku ew bombebaran çêbû li Girzîro stasyoneke girîng e ya petrolê ye ew de ber û cihê gazê jî beşek jê biçûk cihê gazê ye Amerîkî cîwana Amerîkî kontrol dikin qasî ku em ji derve ve dibêjin em dibêjin hemî ewkanên petrolê cihê petrolê di kontrola Amerîkiyan de ye rast e gelo çawa mümkün e Amerîkî destûr bidin ku wê derê bombe bikin madem di kontrola wan de ye erê ez têm li ser vê meselê ev stasyona ku min behs kiriya Girzîro li wê derê parzûngehek heye ew parzûngeh taybet ya Amerîkiya ye di nava wî stasyonê de li kêlek wê kargeh heye ew kargeh hemû alavên pêwîst yê ji bo wê em bêjin yani wê misfayê di wê derê de ne alavên Amerîkî ne xuralên wan ne tişên wanî pêwîstin hangar em dibêje hangar yani di wê derê de ne jinîşka ve dengek li Girzîro hat bîstin me wan biçin mêzekin dema em çûn Amerîkî tune bûn xwe dest pêke em çûn du hingar li kêlek hev bûn yek Amerîkiya û yek ya Gazê bû bijerbîne dengê te çû ew were cardin devam ke dema ku em çûn her du hatibûn bombebaran kirin me pirsî gelo ev hingar ê çi ne girêdayî çi ne çi hindirê wan de hene
بەرپرسێ گرزیرۆ گوتن یەک جوان ئەمریکایە و ڕادارێ وان تێدانە ئاڵابێن وانی پێویست تێدانە و هەر تشت تێدانە ینی باشە وێ دەمێ مانە ئەمریکی دەبێژن گەر تورکیە نێزی جهێمە ببێ ئەم قبول ناکەن و جوان ئاخافتنین ڤاڵا یە شەرمۆ والحاصل پشتێک و تیمین ئاگرکوژێ هاتن ئەو ئاگر ڤەمراندن باش بوو تش کەسی نەهات ئەو ئاگر ڤەمراندن بزۆری ئەو ئاگر هات ڤەمراندن ڕاستێژی يعني او تيمين اغركوجي برزور لما يبديتن جبركو هناك توبين غازد ودريه دهبون دهاتن تقاندن برزور لما بو برخطر بو اما اغر بمري بشتيكو اغر بمري ماجنيش كافاديكو بينج بانزيرين امريكي هاتن يعني الشوق مام دمكو حد بينج هاتن وككو تشتكي نابينن وككو تشتكي لودرين قومية يعني ولو د شارعي رمشيان شون نساكنين دجيب ويرد النساكنين ده عربي خدا النساكنين جي عربي خدا ناكتن يعني قد تهلواز داكتنا كجوان عربيان يانجو تدقك وي عربي بسكنين هما تجدور بقولوا ليه ما يزبكي قد تشتكولو تنبو هما هاتن ولو تبيجي قي لكولاني شخورة بعربية خد درباز دبن عيني وصا يعني ميناكو بيشتا هايوانج دي هبوبة ميناكو زانبن او درتي بومبكرن ذاتن زاني بون اگر کو نه زاني بانا وي دري بانا اما زاني بوش بر وي دري والا کرنا پر عجيب اري يعني شركاتي كشركاتي مسألة ده هي تشن دبش پرده دبن يعني ليستوك دبش پرده دبن شركة طيبة السر في جالي تيمة شاندن ارمان جوانا سرکه کو وی گلی قربکه وی گلی بده تسلیم کردن اف گلی کو بفکر ربر اپو امبیژن ایدی بشب روش السروی فکری لبر خود دیتی کوشید که خوازه وی فکری تسلیمیت ببن یان جوان قربکن لی راسیجی دخون وان جی افتشینا به گلی کو ایرو لوی دری مای نما او گلی بری خلکن ایرو کو روجاوی کردستانی مانه راسیجی نمای بری ایبت کردمه کردین من نمای برین لبر خود دن راستا قال كسن ما ان بيجن شورش هذا كوچبري داي ولات بون لي يرو روج يعني زي 5 مليون روب اللي بدري جي عندك دمينه هجماره كمزنا داغر كريا تركيا دما كويريج دكي ودبن ام بيجن قاشو هيزن غارانتور اللي بدري هنا روسو امريكي لقد نتبر سيف نتو هالوز هما داخو يعني كشرموك نهات داين حتى نبان كيليان جبوجي يعني ام تشتكي غريب نابينن نتشتكي نويا لسلمى تايبت وك خلكين روجاوي كردستاني جبر ام بيجن بويرين بالفيرنجي برين هاب سري ما بهاتيا هما ام جسري كانيه مشهور تجربين باش قرتن بدران دما السري كانيه وغري سبي از بخو شاهده وي كيبم دما ام جغري سبي دركتن بمباران تشيغو غوتن ايدي داغر كريا تركي نيز بويا وي درباسي نوا غري سبي ببا خالك هيزن امريكي لجندي تام بشتي جريس بيهابو لو دري خالك هيزن كواليسيوني هابو تشاوكو ملت ايدي بعربين خو بقي جويج ملت ترسيابو يعني جندي نافي جندي شرقراك بو شرقراك تام جندي بري جريس بيا او يعني جهكي هيزن كواليسيوني اللي دمينن تشاوكو باي تركيا ايريش بكا جدوساكو هل وستك جالي فان هيزان ودركفي رائشتن خو جوي دري مشيا هيزن كواليسيوني بارگاه خوالا کرن چون و گلک بارگاه نوان يقول در دور اگریسپی و سرکانی وان هبون والا کرن چون يعني ما تجربين باش في مسألة قفية أمنا اللي بين دابر سوا أمريكا وروسيا هنا جبركو أم تزانن ب مسألة شوا دي شوا سياسة بتشيرنجي بوان رتيه كرن جبويجي تشتاكو إيرو الرجاوي تخص رجاوي كردستان تخصن أو كو رايدان ريفبريا خسر ريفبريا خسر وهزن سوريا ديمقراطي قصده جوي قالي دافاز دكك وهب قلتنا خو بك دسريده ئەڤیا گرنگە چمکی ئیرۆ ڕۆژاوای کوردستانی هەموو پێک هاتە ژیان دەکەن ژ کوردی خۆش عەرەبی خۆش سریانی خوا دەما و ڕاستیژی تدادکەوی کۆلانان تدادکەوی وان چالاکین کو ئیرۆ تێنە دڵاقسن لە هەمبەری ئێریشان تبچوک و مەزنان دەبینێ تڕحێ وان پێک هاتەیان بەهەرە دەبینێ اف بكاتا چاوا لدردور هفكم دبن چاوا لهرمن رزگاركري هرمن عربا اف مشين جرسيل دي جيبان ايري شاطين لدارخصن اف بخو وكا ام بيجن برسبك باشا جيبو داغر كريات تركيا ريفبريا خسر جيبي كيش قال دخازه دي بيجا بلا هفقرتنا ما خرد بي ام لدور ريفبريا خو يعني كوم ببن بلا ام بشرع طيبتي يكو تركيا السلمة دي مشاندن ام نسكنن هيزا كما هي هيزن سوريا ديمقراط
دمافه پارسنا رواده جبری ده گوتیه فرماندار مظلوم عبد خوشی دا خویانی دا خود دمافه پارسنا رواده امی برسیوا وان ایریشان بدن و دانجی هجماره که چتین باش ام بیجن هزن رزگاری عفرین لملی شهوایی و هزن سوریا ديمقراط قصدي دمافه پارسنا رواده لملی تلتمر و زرگانی گلک برسیف دان چتیان و هجماره که مزن کشتن و بریندار کرن ابو قد مافه پارسنا رواده مافه وایا کو برسیف که و هاوری دایم چمکی دیوان ایریشان ده گلک ولاتیش بون شهید بون قربان دیوان ایریشان ده 18 ولاتی جیان خوززان و شهید بون زیدتری 64 ولاتی جی بریندارن و روشاهنه که جوان جی گلک گرانه بدرن حتی نهاینه جوان دنا خوشخانه دنا دنا وان شهیدان ده زاروک هنه عجب از مرو مطمئن بینه یا چما هرکس دشمنی کردایه چما هرکس چاو لسر کردان سور کریه مثلا ما في مروان تونه یا دما کو اف زاروک دیمنی وان زاروکان او قاسیولو العردین خوین جوان دباره دقرين دنالين شهيد دكابن عجب ما في مروفان ذي كي نابنا يانجي دبينا خب كوردك يانجي شريكة بي كونكوجي وقتل عامية راسيجي مروف شوق دبينا دي مسألة جبوجي نتشتكي بشرط يتشتكي روجافي كردستان تيكرن لبلي ديارك وهركسي خو لسر جالي كورد روجافي كردستان كريه يكداكو انقرب بكن لي دخوني وادجي ابيك شينا بچمكي ايدو لبدري ريفبريه كاتيا واكرن بخوينا بحزارن شهيدان هاتيا باكرن اف ريفبريا كودنا خدای حمو بكات حمبس كرنا ام بيجن هيزك كو ايدي لسر اصلا جهاني تي ناسكرن وجدر بي ولات ام بيجن خلتين وتبلي يفاجي ويفاجدبن هيزن انترناسيونال لفيدري هنا ابقوج جي سر بلندايه ويتشاوا تركيا بكاربه في هيزي ريفبريا جهاز بخا ويتشاوا بكاربه ايدي ديناوا في جليده جاره کدن کوچبریه که و داگرکریه که نو جوانا کوچبری تو نه جمع پشتی او قصه بمب باران کس نره یا جروجوا کوچبری لوی تو نه کوچبری قتل لوی تو نه برو واجیوی هزا گل لوی خطر به یعنی روجوا کردستان tam برواجی کوچبران ده حوینه اما کس ناچه دروا قد کس ناچه جروا لوی بدهان کامپنا خلکن لبنان لوی داوی هاتن هات کامپاندنا یعنی کس جوی داری ناچه کوچبری لبی داری قطونه گر لسر مدین ترکیه تشن ببیننگی تنه بلاف کرنه بشارکی طایبته اما یک ولاتیجی جمالی خودر نکتیه چمکی فیر بونه یعنی نما تشتکی نوال لسر وانده بیجن راسیجی افیام همانی خلک روجاوی کردستانی اره هرتم دائم هرکو ترکیه ایریشی باده وراد که دی بیجه ام تیبونه و برچیبونه تحمل دكن لي ام باخر ومتن كارن جيام كن هجر كمرن كما هبي معنا انسان جارك يدمري بلا مسر اخو خب بمرن باشتر جمره جبوجي كوجبرين الفيدري هي ونوي تشبه اف خلكي مني كل فيدري معنا راسيجي خاك خو جريداينا بريفبريا خو جريداينا بدران دخازم بالبكير مسر خالق ديجي الفيدري انها كارغها زوزان يا ديركي 26 مهي جاريه تركيا وهاتبو بمباران كرن او كارغه يا ماسو بنيره يعني خلق شخورتي الكارد كنت برا جيانا خطي دتكن 26 مهي داني صباح تركيا او كارجه بمباران كر دويدا كاركر هبون كارجه يعني كاركرين جنبون تشارجن دويدا ريدبون سه جوان جبكاتين عربون يك جوان جي كرد بو هر تشارجن بريندار بون از خوشم جمان نخوشخانه و من رو شوان نيرين هر رو شوان باشه لي هر تشارجن جي کوچبر بون کوچبري سريكانيه بون مثلا جبر داگرکریه ترکیه کوچبر ببون جبر بمباران ترکیه کوچبر ببون جبر داگرکریه کوچبر ببون و مال و ملکی خواشته بون هاتبون لکامپا نوروز آباجار دیری کی بچه ببون اش خرج بو دبارا جیانا خو زارو که خو دی بکن دهاتن شوار هم اف ساعت الوی کارگه کارد کرن لي جي تركين فلتين او جيبون ارمانجا ايريشين تركيا يعني دبان مثلا دا كسب جي تركيا نافلته نبچوك نمزن نلجگر نتمن مزن بچوك مزنا لوي درين اصناكه هما ليدي دا توكا سيجي البرخو نابيني نرازي بيجا دما كود بيجا دافرينكم من ايرو ارمان جقرتنا حمو دافرين لجگرين او نظانم چنه تشتكي ببيرنگيتنا باخافتن نراستو چوتن و شركي طيبتا لسر تيمشاندن حمو دافر جوانا او دسري خدا حمي روجاوي كردستان اجبركو هرمك عسكري دبينن وكا كامب دبينن كامبك عسكري دايكن روجاوي كردستان وكا دايكن کو تروریستان دا آفرینن بویچ اویلید نیرن زاروکین کو تین کشتن جی زاروکین پیشاروجه ین تروریستن ده چاویوان ده پوتانسیل herkes teröriste. جبردیه که اولگوری منطقه خو وسط فکرن. Aynen. Aynen Bedran. Viren gejber
مشترى قلت أم يعني يكل في داري معايا نما يبرينا راسي يكو كوشبر بون فوق كوشبر بون ليه يكل في داري معانا بتشوكو مازن إيرو دما كنت الدرباسي نافا شلاكية كدبي أدمشن جرسيني كنتين الدار خصن تفان زارو كان دبيني هالوستي فان زارو كان عجيب شمكي أد زارو دي نافا شردا مصن دبن أف دايكن بالتمن مزنكو بالتماني خشيس حفتي صالن كوبالي خرا دكن وتين مشان رجنا من ديجي دا فيدا غيركري درد كبن ام فيدا غيركري شرمزار كن ام جدا خاكا خبر جوانا دنگی و تبیستن او قسم مشو میتینگ چه دبن روجاوای کردستان سازی ناونتوی هنه لجموه هیئت ناونتوی مثلا فرانسی انگلیزی هنه لجموه فرانسز انگلیز هیئت وان یعنی عسکری وان اكو دنگی و دبیسن دکن راپور دشین مرکزی acaba hene yani çapemeniya wan çıkaz denge ve giyijine raya giştiya cihane للجمع نتوين يقوي هيا نابن دوان بدري هيا رخصنا نتوين يقوي لقامشلو هيا اما ت امبيجن نظام ندك ودقهينن بتشابك بتشوك لما يزدكن باش جهدكن ونظام ناقهينن ونحاو جيبكهينن بدران ما بنت تشتكي بشارتي تكرن يعني ما تشتي كوتينا كرن ببلغة بديمان بفوتو لسر مدياين جباكي دنياي خراد بن ما بيويز ذكي كومروف بچه بيجري خصني مروغان اشتا كرن بك طيبت مأس تشترى آنيا نا ليه بيت تشتي كن خلك ما بيت تشتي مثلا جالك جاران لبرنا توين يقبوي داخو يعني روجانا داخو يعني كان داين لبرنا توين يقبوي وكنا ميان چه دكنو تسليمي وان دكن دبيجن ايدي جارك ونسينو ركي جوان ايدي شانا دين ليه حتى وان كليان هاجر کو دانی بنا و یزو دانی بنا نتونه هلوستو نه داینا سینوران اللي بيدري هيا هر وها نسان اللي بيدري ان بيجن ادي مقول بتشوكو مصنان عسكري ولاتيان كسي در ناخينا اما كروجنا ما فان يجي تركيا نافلتن يعني ناخذكو سوجي ويدر كذن ناخذكو او بيتيا كل بيدري دي مشاندن در كذا إيجار راس روجا ما فان هنجي دكي أرمان جايري شنفا الرجيم هلوستوي شوية جوانا رژیم از نکارم بيجم يعني شوا راسيجي يعني أوج وك هيزن روسي وأمريكية تدو بيجا قينا سوريا تدو بيجا يعني نابي رژيم سوريا أما نا سوريا جبار ناتو هالوجالي ويدر كبي نلاجقرين ويخوا ولو هما بشكي دحركينن داخو يعني يكين نادا إيرو روجاوي كردستاني بارچك جي سوريا جي سوريا نبا قطانديا خلقن الفيدري السورينا يعني دنافا داخوانين ريفابريا خسر وتايبت يه مجلس سوريا ديمقراط مسألة ده بانج لحزن حكومة شاميجي تياكرن كو چما بهالوستن لهم بريفان إيريشان چما هالوستك جوان نايدانين يعني هما بداخوانية كيفان إيريشان شرمزار بكن أما تشتكنينا يعني جوانا تشتك اشترى بيجم او هلوستا رژیمی کتباستکی ایرشن دولت ترکیه بدنگی رای گشتیا ناونتوی همی کمیسر هف دبن مردوان همی دبن ری بربه ناسینا ستاتوی روجاوای کردستانه و چقا سوچ لوهلی هبه ستاتوی روجاوای کردستانه او قا زوتی ناس کرن پیوستیا ما به پاراستنا ناونتوی هیه حقی ما چه دبه ام دعو بکن جبر بیه که ام مجبورن هیویا خواب پارزن ام مجبورن طبی ام بتنا سری خواه نکارن ستاتویا خواه ایلان بکن پیدویا ما به هیزی ناونتوی هیه پیدویا ما به نتیوی گوی هیه البته یعنی سبه دو سبه ایرو شاندهیم پایا بلنج روجاوای کردستان جرادان ریوبریا خسرد چن جدر وی ولات لبروكسل انها ام بيجن جوينا كمان هبو يعني فان مثلا بجالك دبران رنقاش دكن يعني هاي هر كسي جوي مسألتي هيا دباكو السياسة يعني لغوري هناك رايداران لغوري هناك شروع وكاران دبيجن روش السياسي يعني تشي سري صالي وجالك تشت ورن جوهرتن دبش فردي دجالك السياسة تمشاندن اما وكراج هاندن هين جالك تشت نهات من افار بكرن دپش پرده ده پرتشتین جدا هنه اف دمین چوان بیجم دنبوریه اوی در باس به اما دوی مروج بیر نکه بریا هر بوینه بریا هر زاینه و سانجی هبن و اش هبن اما دوی مرو بکاره به خواب پاریزه لهم بروان پیلان بریا کو تشتکی باش تشتکی خیره چه ببه
پلین مزن تن لمروان دخن اگر تو بکاری بیل سرپیا بسکنی خواب پاریزی تو تکاری دم دریج بجی از بیشک و شپه از باور دکم سیستم ایرو یا روجاوای کردستان به وی شکلی ویوار ناسین ستاتوی روجاوای کردستان ویوار ناسین جالیه همی جهانی به تشتا که دولت ترکیه دخه نوا پانیکه نوا ترسه او قصاد دین و هار کریه اوه امریکی آنها بدنگن یعنی از دوی قناعت دامه بدنگن جبوکو او کینو نفرت دولت ترکیه که نوا دلیوان دا کمبیه وکه سیپوب هنک هوا یوان بگرن از روسا دبینم اما ایمن هیویه تو آگاهیه که نت زلال ده دستیمه دا تونه البت دلیل اثبات تونه اما بقاسی که از دبینم چاو درید کم و تشتیم باش چه بن پیشتی سری سالی جی بلکی نیوی سالا پیشیامه روجاوای کردستان ایدی نابه میدان شر دولت ترکیه زاروکین ما جنین ما انسانین ما عسکرین ما یعنی ام دبیجن ایرشی سر سیویلان دیگه اما دبی ام جبیر نکن که مافی دولت ترکیه تونه ایرشی سر خورتین ما ین چکتار جی بکه تو زراره که منی گیشته دولت ترکیه ام حال خودانه مزور بلا ده انجام شهادت 15,000 انسانی ده روجاوای کردستان مشخوره آزاد کریه مشخوره تعداد سترن زور بلا مشخوره تعداد سترن دیگل وی امبارگوی مزن امبارگوی رژیم امبارگوی عراق امبارگوی دولت ترکیه اوجی ترناکه قسمه کی باشوری کردستان سیمال کا دگره و ود که کریه که لیستیک ودره یعنی معجزه جیانا ایرو یا روجاوای کردستان معجزه اگر حتی ایرو او 11 سال لسرپیا مابن مروف دبه 1000 جاری سپاس بکه جربه برین روجاوای کردستان را جگل فدکاری روجاوای کردستان را مروف سپاس بکه او رومتا ملت کرد حقیقتا ای دسپیکا شر روین ای کشبر بون امانا سوجدار نکن دیدید ما گوتو بو ترس انسانیه نورماله اما ای مانه herkes mane ew insanın her fedakariyê vî qewmî ne yani ji ber vê yekê rica me ji temamê milletê Kurd 40 milyon 70 milyon çi heye rêz û hurmet bigirin ji Rojavayê Kurdistanê re her cara ku bombeyekî li Rojavayê Kurdistanê ket rabin serpiya li Amedê rabin serpiya li Hewlêrê rabin serpiya li Mehabadê li Urmiyê rabin serpiya destûr nedin ku dewleta Tirkiye li gor dilê xwe êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike Rojavayê Kurdistanê wextê ket zirar dît dilê we zirar dibîne Rojavayê Kurdistanê bûye qelbê Kurdistanê bûye dilê Kurdistanê yani mühim e yani ez tenê nabêjim ez weke manevî sembolîk nabêjim dilê Kurdistanê hakikaten dilê Kurdistanê ye yani ê ku tamamê Kurdistanê dike Kurdistan Rojavayê Kurdistanê ye şoreş çêbûye şoreşa Rojavayê Kurdistanê naşibe şoreşên xelkê fedakariyekî pir ecêb hate nîşandan şarê li Kobanî şarê Leningradê bû çima navê Leningradê heye çünkü wê derê de berxwedanekî pir mezin hate nîşandan şerê Kobanî jî berxwedanekî pir mezin hate nîşandan ama dewleta Tirkiye ciwana dewleta Tirkiye hetayî ku di siyaseta xwe ya Sûriyê de kiriye naxwaze bibîne û dîsa Kurdan sûcdar dike hetayî ku dewleta Tirkiye li Sûriyê kir pir mezin e dî sûç e Digot em ê biçin Şamê em ê li wê derê nimêşkin em ê temamê Sûriyê bigirin em ê îxwanê Müslîmîn bînin bixembin hîmaya xwe em ê wê derê girêdin Tirkiye û çi kir rejîma îro ya Şamê zayîf kir çeteyê xwe perwerde kir xiz dewrê çeteyê wan malê xelkê talan kirin êrişê xelkê kirin zarê xelkê revandin fîdiye xwestin tam çete tu eleqa wan bi sîstemî tune ye yani pergalekî wanê normal insani tune bû îja xelkê çi kir xelkê got ya
Emana rejime berdin, tamam rejim xarab bu ama em rejime berdin, ev çete malame xarab dikin sibe. Em çawa dibin kontrol avana da bijin. Çıkırın ne işte? Devleta Türkiye şaş siyaset kir. Yani Suriye tevli hevkir. Eko Suriye tevli hevkir devleta Türkiye bu. Eko Daiş'i mesela civana nizam tebirete naybirete vakti Daesh şengal dagir kir derbasi Musul'e bu. Çu Musul'e lüve dere çıkas çeku silah bejim hemmi bizane buna tekrin. Çıkas çeku silahın Iraki hebun Musul'e. Bankê wan de, perê wan û çek û silahê wan, tankê wan nava 2 saate de askerên Iraqî tevrevîn û girtin. Wextê ku Musul girtin, min televizyonê Tirk temaşe dikir. Mete yara şîrovegerekî askerî û siyasî ye. Tam di dema dagirkirina Musulê de çi got zanî? Derket ew çoyê xwe digirt ber ekranê wekî pisporê askerî. Digot ev Daişa ku Musul dagir kiriye hûn zanin diçe ku derê. Herkes merak kir diçe ku derê. Çünkü wextê ku tu ber bê Bakur ve diçî herkesî digot ew ê biçe Duhokê, ew ê biçe Hewlêrê nizam ku derê. Na ew ê were Kobanî. Ya çi eleqa Kobanî bi Musulê heye? Wê demê Kobanî ne di rojevê de bû. Tam mîna wî derket. Tam mîna wî derket. Ew hêz û quweta ku ji Musulê girtin anîn raqa, tebqa û ber bê Kobanê ve çûn hemî em dibînin ku dewleta Tirkiye pîlan kiriye. Pîlan kirib. Îja ev xetayê ku hemî kiriye, îja di encama wan xetayên dewleta Tirkiye'de bi qehremanî û lehengiya xort keçin Kurdan çi bû? Kêm bejî, piçûk bejî, zayıf bejî Rojavayê Kurdistanê li gorî xwe çêbû. Evet tiştek ku dewleta Tirkiye ew hêza muazzam, hêza mezin ya Daişê ku dewlet ji ber direvîn hat têkbirin bi wêrekiya keç û xortên Kurdan. Dewleta Tirkiye tu car ev nehemand. Qebûl nekir. Tu car qebûl nekir. Ji ber vê yekî hem çavê xwe digire, dîn û harbiye çawa mümkün e ku têkçûna Daişê çawa mümkün e bi destê Kurdan be. Asla qebûl nekir. Kir mesela hurmetê, kir mesela namusê ji bo xwe. Qebûl nake. Hajî hewl dide ku wan vegedine yani. Niha mane hinek deverin ku vê carî di van êrîşan de hatin hedefgirtin tam nêzî girtîgehê Daişê bûn ma. Ma çima ev deverin ku nêzî girtîgehên Daişê tên bombebaran kirin. Mane arman jî ku careke din bikaribin devleheviyê nava girtîgah de çêbikin û birevin wan zindî bikin li vê derê. Armanca o ev e. Mesela bendên kontrolê yê asayişê yê ewlehiyê dikir armanca êrîşan ji bo ku rê li ber wan şanayên vekin û rehet bikaribin derbasî nava bajara bibin. Madeyên hicbir nava bajara welav bikin. Armanca û hîn ew armanca hîn ew kîn û nefret dilê wê de ye. Te behs kir hîn ew kîn û nefret dilê wê de ye. Tola wan Daişiyan ji vê dê hiltîne. Rast e ev mesele. Rast e. Civana dengê te çi canan? Dîmenê te cuda daxife, dengê te cuda daxife. Ez bar êrî ber tamam. Bi temamî qebûl ji kerema xwe re li xwe miqatebe hûn însanên hêjan e li wê derê êriş çê dibin, bombe teqin, xwedî li xwe derkevin. Naxwazim tiştekî xirab were serê hevalên me. û bila ji kerema xwe re xwedî li xwe derkevin, li xwe miqatebin. Baş e civana hemû kesên ku hal me temaşe jî dikin. Em tekiliye dibin tiştekî awarte çêbû, bombebaranekî çêbû, îşev sibê bawekê lezgîn em di tekiliye de ne. Xuda hafiz. Gelek spas. Tu jî silav rêz ji her kesê hevalê me, dostên me, hemî gelê me Rojavayê Kurdistanê em rêz û hurmetê xwe ji we re dişînin. Em zanin hûn vê kanala me jî xweş dişopînin. Heya me jî heye em dibînin. Niha di rêza sêyem de ye Rojavayê Kurdistanê. Pêşî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê gelek li me temaşe dike. Paşê Almanya jî gelek li me temaşe dike. Ji ber ku xasê 3-4 milyon Kurd li wê derê ne. Paşê Rojavayê Kurdistanê di rêza sêyem de ye. Ev tiştekî gelekî baş e. Mala we ava û ji ber vê em jî tiştê ku we eleqedar dike em ê vê derê bibînin. Ama ji kerema xwe re hêviya xwe biparêzin.
Dedemin sala peşiya me Rojava Kurdistan'ı ne veke İro'ya. Devlet Türkiye ve nikare be eriş bike. Saha hevayı ve vere kada xekirin veke deverin cudayı cihanı او deverin li konfli şer çedibin saha hevayı te kada xekirin li balafra. Statü te naskirin mecbure. Yani bir şekli nabe, bir şekli nameşejiyan. Statü te naskirin. İşte Slav Civana Cuma bu tevlibunete gelek spas. باشه هوانون هم به هفرانه دولت باحچلی گوتنیوی هنت خوازم جواره بخوریم دولت باحچلی چوا پیش کتو از پر دریج نکم از همه بسا بکرتاسی بحث بکم ایکو اف پیواجو دا دست فکرین دولت باحچلی بو پیشی چو جم رزندن پارتی دستی خواهد و قصا فاشیست دجمن کردان چوا چید بب چیدم جم دم پارتی و پاشی جی آسته خواهنک بلندتر کر گوت بن عبدالله جلان بانگ لهوالی خبکه و اوسا و جارا سیم جدر کد گو بلاور مجلسی باخفه الله الله herkes diseri خدا دیمنک خیال کر عبدالله جلان بکنجی خواه به تخمه خواه به قراوات خواه ور مجلسی دنوار زندن پارتیه ده او خطاب جواکا ترکی و باکور کردستان بکه خطاب جیهان بکه او ببیجه ادی او شرمه 40 سالان بداوی بیه پیدوی پیتونه ملت کرد دید کاره خبریا مجلسی ifade بکه برای سیاست ifade بکه بدوی به چک و سلاح نمایه یا راستشی اوه لیبله دولت ترکی صمیمی درست تبنگریا ملت کرد هجی پچوک دبینه و ایرو از یک جه بدم داخویانیوی دوهجی درکتیه دبی کرد کش ترکا حزنه که نه کرده ترکی کش کرده حزنه که نه ترکه و تشمشت اف گوتنی وی برینه بریجی تشتی وصدگو اما فرقیه که beri digot Kürt kökenli Türk vatandaşlar nadve Kürt ve Türk. Yani peşketineki pir küçük heye ev jezehta çiye zora çiye em nizanın peşketineki küçük heye Devlet Bahçeli ve geriye ayarın fabrikayı ve geriye ayarı xwe beri peşketini küçük evi çebe hedi evi çebe evi ejwara bêjim evi خواستیا دموکراتیکا کردستان جی ناسب که دولت باحچلی ها امری وی تر دیگه ناکه نزنم بلکی وقتی که کردستان چه به دولت باحچلی و بخورفه و هیچی وی نینه که کردستان چیه ترکیه چیه اما مسئله نه دولت باحچلیه ذهنیت که دولت باحچلی خودی ویه او ذهنیت و فهم بکه و قبول بکه کردستان از بحث بیدکم ایجا گوتنی وی داوی چی از بارا پر وبکم گوتنی وی داوی اون دویجه دولت باحچلی هبونا پرسکریکا کرد دوزا کرد رد کر گوت پرسکریکا که کرد آ کمارا ترکیه تونیه و تو جاریجی پرسکریک چنه به پرسکریکا هی پرسکریکا ترورا جداخوازه یعنی بلوجو سروک MHP دولت باحچلی به پیامکی نویسکی ایرو بیان کر هونزانن سبه سدو یک سالیه آبابونا کمارا ترکیه سبیل مجلس آخرتن چینابن جبرکو پیروزباهی ہے داخویانین گرینگ و سبینه دوسبه روژا چهارشنبه و ورنداین تیگوتن دولت باحچلی اویشقه باخفه اما طایب اردوغان جی باخفه کم ببیجن چید بیجی اما دیسا جی اوی بانگا تسلیمونه بکن اردیگاریا جنارین ترکیه دنوا آلوزیه دا یه دبیجه دولت باحچلی به پیناسی باشور کردستانه هول ددن باکور ویجی تسجیل بکن باحچلی بیکو ناو بده دم پارتی سوجدار کر گفلی خوار جبرکو هن وکیلین دم پارتی وقت دما باسا باشور کردستانه دکن ناویجن کوزه ایراق دبیجن باشور کردستانه دولت باحچلیش دبیجه او کسی کو دبیجن باشور کردستانه دسری خدا باکور کردستانه جی چی کرنه و دمی نیوی آخر ترکیه پرچه دکن دهم بری وان دوز ورد کش بروی گفلو وان دخواه دبیجه به اصرار دولت باحچلی دبیجه به اصرار اسلوبا جهیکرن جدا کرنه بکارتینن ev یک جوقتاندنه از بروان یک گلان دبی بی بنگه پوچه چونکه دم پارتین تم دبیجه یا halklar ijar evji haneki خواه بید که دبیجه ev ezber awan ev teoriya wana
parastina gelan dibe bê bingej ber ku ew dibe tamamen sırf Kurdan diparêzin. Devlet Bahçeli büyü çavî li Dem Partiye dinêre. Ez zorê didim ser sînorê Sebru Sebatê. Evê de tehdit heye. Devlet Bahçeli yani zorê dide ser sînorê Sebra xwe. Yani Sebra min dibe hatiye heta vê derê. Tu kî tu xwediyê Kurdanî çi heddê te heye tu eyar bidî Kurdan. Sebra te bixwe serê te, serê te bixwe tevê Sebra te. Yani milletê Tirk weke netew çi heqî heye Kurda jî ew heye. Tu kes dikare wekî din nîqaş bike. Herkes hakikaten ya ev Tirk jî pir şor bûne ya. Ji heddê xwe derbas kirine ya. Ya arkadaş milletê Kurd hakikaten ji rêca ji milletê Kurd ew e tu car ji binî ve negire. Yek tiştekî bibêjin. Binêre ev 2 heftê ez daxuyaniyên rayedarên dewleta Tirkiye temaşe dikim. Ez milletê Tirk guderî dikim. Dibêjin li hember qanûnan Kurd û Tirk yek e. Weke heqê takekesî te heqê şexsî problemekî çêbe em biçin mehkemê çi firqa Kurd û Tirkiye. Di qanûnê de rast e. Wextê ku em diçin hember qanûnê ez însanekî ji Diyarbekirê bim, ji Trabzonê bim li hember qanûna divê weke hebe. Di destûra bingehîn de jî heye rast e. Ama ez heqê takekesî naxwazim kî. Ez heqê netew dixwazim. Çawa ku milletê Tirk netew e, milletê Kurd jî netew e. Milletê Tirk çawa dikare zimanê xwe li dibistanan heta dawiya üniversiteyê bikar bîne, milletê Kurd jî aynî tiştî dixwaze. Tiştekî zêde naxwaze. Wextê ku milletê Kurd heqê xwe dixwaze ev ya heqaret e li milletê Tirk. Na. Ne heqaret e. Wextê ku milletê Kurd jî dibêje ki alekî min hebe, sembola min hebe di qada navnetewî de. Ev heqaret e li ala Tirkiye. Na. Tiştekî gayet normal e. Heqaret nekî. Ama tu heqaret li hebûna Kurdan dikî. Wextê ku em dibêjin di daireyên dewletê de, di bîroyên dewletê de, kurmancî weke zimanê fermî were bikaranîn, çima heqaret li Tirkiye dikim? Na, ne heqaretekî. Tu ji bo xwe çi meşrû rewa dibînî, ji bo Kurdan jî eyn tiştê rewa meşrû dibînî. Mecburî bibînî. Mecburî bibînî. Ev şer ji bo wî ye. Ev şer ne şerê teslimiyetê ye. Piştî çil sala kes nayê silahê xwe danayîne, silah ne mesele ya? Tekoşîn dewam dike. Na tekoşîn gelek rêbazî wî hene. Tu dikarî birêya çekdarî jî tê bikoşî mücadele bikî, tu dikarî birêya dîplomasiyê jî, birêya rojnamegeriyê jî, bi her cüreyê. Selaheddin Demirtaş jî bê çekdarî, bê silah tekoşiya mücadele kir ama ket hepsê. Ha, xuya ye ji bo dewleta Tirkiye tu çek silah bigirî, negirî ne mesele ye. Te wextê serî xist ser doza Kurd û Kurdistanê tu suçdarî. Çendî ku çend rojnamevanê me di hepsê dane. Çendî ku çend siyasetmedarê me tenê navê Selaheddin dibêjim ama çendî ku çend siyasetmedarê me di hepsê dane ku destê wan li silahê neketiye. Nizanin silah çi. Ha, vê derê mesele daw û doza Kurdistanê. Ama kîjan îdeolojî binêrin. Kurdê me Bakurê Kurdistanê heye, Xwedê ji wan razî be. Sibê heta êvarê behsa serxwebûna Kurdistanê dikin ama rojekî jî nakeve hepsê. Xwedê bike nekevin hepsê. Bila nekevin süper e. Bila nekevin hepsê. Ama kesên li derdora fikrên Abdullah Öcalan bahsa demokrasî jî bikin dikeve hepsê. Çima? Çünkü devlet zane ev insan ciddî ne. Ev insan ciddî ne. Wextê ku bahsa demokrasiyê kir, millet fehm dike. Heq dikare, yani ew hêza ku dikare heqê xwe bigire, heqê xwe bi dest bixe, mafê xwe pêk bîne, ev derdor e. Ev îdeolojî ye. Devlet vîya zane, devletê firq kiriye, devlet xeteriya xwe dizane. Zane ku derê zirar dibîne. Ji ber vê yekî yani însanekî sibê heta êvarê Selaheddin behsa demokrasî dikir. Ew hemî hevalî wî ez behsa herkesî dikim ama dîsa jî cîwan bû hepis. Îja ez çend gotinê din bibêjim behsa sebrê dike ye de sebra min nema. Serê te bixwe tevê sebra te.
Dibe perskireke ke Kurd ya komara Tirkiye tune ve tücari tune be perskireka hey perskireka teröra cuda xwaze terkas koka ve xiyaneti ve were bedavi kirin. Mesela jora bejim Devlet Bahçeli ji pekê kire dibêje xiyanet li me kiriye. Yan ji Kurdan re dibe Kurdên ku mafê xwe dixwazin dibe xiyanet li me kiriye. Baş e em dayînin ser masê ka kî xiyanet li kî kiriye. Li Lozanê ê ku soz dan Kurdan gotin em xweseriya we nas dikin, em mafê we nas dikin, dewleta Kurd û Tirkan e. Ewin. Ê xwedî li soza xwe derneketin anîn qira Kurda anîn ewin. Ê xiyanetkar hûnin Devlet Bahçeli. Hûnin. Tu gerî zekalî zimanê min jî fehm nakî. Ez dana tira çi bêjim? Ez Tirkî tira bêjim. Ê xiyanetkar hûnin. Me soz me weke Kurd soz nedaye we ku em bibin kolê we û paşê jî me koletî red kiriye em dixwazin azad bin me xiyanet kiriye. Ama me soza koletî nedekî. Ha nizanim di dema Lozanê de bav û kalê me soza teslimbûna mutlak dabin dewleta Tirkiye, soza kolebûnê dabin dewleta Tirkiye û îro jî em weke zarokên wan weke neviyê wan em serî hildidin em dibêjin em dixwazin azad bin ji koletiyê dibe xiyanetkar belkî nizanim. Ama bav û kalê me ya şiyar nebibûn ama sozekî wisa dane dewleta Tirkiye nizanim. Ez zanim qismekî wan dane. Mesela îro 100,000 qorîciyên me cerdevanên me ser soza xwe ne. Ew koletiya xwe domînin. Ew ne xiyanetkarin rast e. Ama kî soz daye dewleta Tirkiye nizanim li ser navê me. Ji ber vê yekê wextê ku ji me re dibêjin xayîn terör örgütü ez fehm nakim çima gotina xayîn bikartîn. Xayîn ew e tu soz bidî û soza xwe pêk neyînî. Ew e yani. Mesela îjar mesela li cem Tirkan perskirêka Kurd tune rast e li cem Kurdan jî perskirêka Kurd tune. Ez vê jî çend gotina ji were bêjim min çend sal berî jî nivîsandibû. Bu gotibû ez bi Tayyip Erdogan re hemfikirim çünkü Tayyip Erdogan çibû gotibû perskirêka Kurd li cem tune rast e. Niha hevan min bifikirin hûn Kurdin hûn li welatê xwe dijîn welatê cîran tê welatê we dagir dike. Ya jî ez ser mal bibêjim. Mala we heye nedeh nüfusê we hene hûn ji xwe re mala xwe de nava huzurê de dijîn. Statiya we heye tune ne mühîm e hûn ji xwe re dijîn. Ama cîranê we tê mala we dagir dike. Navê we em bibêjin navê malbata we malbata em bêjin Hesenan e. Hesenan. Malbata we Hesenan e. Tên dagir dikin. Malbata Tirk tê malbata Hesenan dagir dike. Baş e. Wextê ku tên dagir dikin hûn dixwazin azad bin. Ew ku Tirk dibêjin perskirêka Hesenan heye. Çima? Çünkü wel hember wan serî rakiriye hûn dixwazin azad bin hûn dixwazin ew Tirk ji mala we derkeve biçe gengeşî çêdibe nîqaş çêdibe. Navê wî şerê navê wî mücadelê dibe perskirêka Hesenan yan perskirêka Tirk. Tirk bi çavê Hesenan lê dinijin yani ev perskirêka wan e. Halbuki perskirêkekî wisa tune ye ew malbat dixwaze tenê bi tena serê xwe azad bijî. Di nava wî malbatê de perskirêka Tirk heye. Çünkü wextê ku Tirk ji wî malê derkevin biçin perskirêk xilas dibe. Navê wî perskirêkê perskirêka Tirk e. Ji ber vê yekê perskirêka Kurd tune ye. Kurd ne perskirêkin, Kurd ne problemin, Kurd li mala xwe ne, li ser axa xwe ne. Dixwazin di nava dewletekî serbixwe de bijîn, dixwazin xweser bijîn, dixwazin bê statû bijîn, dixwazin weke koçer bijîn. Ne problema kesekî ye. Ew problemê navxweyê Kurdan e. Belkî weke koçer dixwazin bijîn. Çi bi we ketiye? Perskirêka Kurd tune ye. Perskirêka Tirk al Kurdistanê heye. Yani ez wisa dibînim. Kürt sorunu tune. Türk sorunu heye. İşgal sorunu heye. Perskirêka dagirkeriyê heye.
am metingeri heye wekî dijî pirsgirêk tune ew derkevin problem xilas. Hevan no ez xatir ji we dixwazim ez hinek li peyamê we binêrim. Wext dereng bû wext çû di vê navberê de şemiyek şemê ez çûm derekî dûr ez hatim me bername çêkir ji bo televizyonekî pir hêja televizyona min e berê û pir xweş derbas bû. Bernameyê min hene heval bixwazin biçin dikarin temaşe bikin ez ê agahiyan bidim we paşê. Kürt sorunu tune Türk sorunu heye. Yani işgal sorunu heye. Mamoste naskirina reveberiya xweser hêzûye em pir nekevin navê çünkü niha em nikarin agahiyan bidin. Her agahiya ku em bidin eger serê xwe negire yan pîrûz derkeve yan jî her agahiya ku em bigirin dibe weke ew ê. Eşkerekirina agahiyên istixbaratî ne rast e. Merû nikare her tiştî eşkere bike ama em zanin şarekî çê dibe. Dewleta Tirkiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bike. Wê zirarê mezin çê bibin. Ev hemî sancî ne. Bêriya ku merûv bigihêje biharê dibe merûv bikaribe li hember zivistanê li ber xwe bide. Em hê neketine zivistanê lê em ê bikevin zivistanê. Em ê li ber xwe bidin li ser piyan emman bihara me wê xweş be. Ama ez zanim bihar tê. Ji we re spas dikim wekî din baş e. Debxatirê we silav rêz saetê me guherîne edî em saetê xwayar dikin edî nizanim kîjan saeta da me weşanê çê bikin. Çi dikim bikin bila bedê be.